Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila manje ucela kuwe laphana-ke uthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje okuphishini nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke umfundisi-ke laphana kusekhwele wadilika-ke kuKhumalo emva kokuba laphana-ke asuspende uJacob Zuma kwi-MK Party-ke laphana-ke waveza okuningi ungaziwa-ke ethi-ke uKhumalo yena abamazi-ke kodwa angifuni ukuthi mina wezwa ngampela into engenza ukudlalela ividiyo nje yakhe lo mfundisi uZwele wona-ke ngawakho-ke amandla ngisicela ukuyo laphana simzwelele ividiyo ngene ma-comment section futhi umbono wakho-ke ngalolu daba ucinze nebhasi nje subscribe kubiza imali kumahhala nje okuphishini nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Bingelele ma-comrade nonke lezobe nilalele khona le video. Ngiyathemba niyaphila. Ngicela sikhulekele nanku-poison wale ndoda ekuthiwa uKhumalo. Siyacela usiyeke. Siyacela mfowethu usiyeke. U-MK akuwona wakho owabantu. Asiyanga kuwona ngoba silandela wena sikwazi. Asinayo nehistory yakho kwezepolitiki. Laba sebekufumbathisa imali Khumalo stika kubona usiyeke thina. Cela la ukhona uzololela khona le video yami. Ngiyaphinda sikwazi Khumalo. Nakwipolitiki azange sikubone. Siyeke siqhubeke nombutho wethu. Sila ngoba sasilandela umsholozi sazi imisebenzi yakhe kaMsholozi. Wena sazi lutho lwakho. Qhubeka-ke udle la udla khona igwinya lakho. Ungasifaki thina. Ma-comrade, ningadidiziswa uKhumalo. Akahamba oshona njengoJay Sibhekilini. Angeke siphathe u-17 uthela lo muntu kababa. Acela uzophatha thina. La ekhona akahambe mayithanda bele kagogo. Asinankinga kaKhumalo simazi. Akangafuni simazi ngenkani. Asizikulandela la sizanga kuyena size ku-MK. Futhi ngoba sibona umuntu besebenzela abantu umsholozi. Akaze asebenzele umuntu uKhumalo. I thank you.